Utata uMosamseleku ebene-interview kunye noKhozi FM izolo bethetha ngezinto kodwa ke kule ivideo sizahoya apho bethetha ngoGogo Flow kusithiwa hey ithini into kaGogo Flow inako ungathi iyakrokrisa. So kuyazi uba masokuthetha ngento zothwala around into edibene noGogo Flow, so uzayiphendula ke nezo izinto. And then kwaphinde ke kwabuzwa nangoba athini amanye amashishini okanye ezinye indlela enza ngazo imali, ngoba kaloku isikakhulu thina simazi kuba enothando nesithembu beko season 9 ngoku siphinde siyazi ba ewe unayo ke uThanks Ma oyi-production company benza ne-reality TV shows enye ke bisandophela ngele ithi The Xabas. So nanku utata uMosamseleku ke bethinani ethetha ngejeni yakhe and yona ke besi interested kukuva ba kanye zinezinye indlela abenza ngazo imali, ngoba abafane bathethe ngazo kuthando nesithembu bagqibela kweza seasons phanga phambili. La eThekwini ngisakhamusi nginama property. Uma Khumalungile ilanga wakwakhuluma wathi bebehlala noMpumelelo kwenye indawo. Leyo ndawo yakamseleko lebebehlala kuyo. So sikwi property bese sibe kwi transport and logistic. And then bese senza i-television kusho ukuthi kukuthatha esikwenzayo, because ngayibalekela ibusiness lezo sixabanisa nabantu kufanele sivuke kufanele singalali ngathi angiyifuni leyo business so ilawo ma business ke ukuthwala ngazi ukuthi kuphunywa kubhekwe ngalaphi futhi ke angifuni nokwenza ngoba manje kuyovele kuthiwa angidlela ezingane zami kanti ngisebenzele kanzima ukuthi izingane zibe khona. Khona lokho kwakholakala impela ngathi ingathi uGogo Flow inkulu indaba. Angithi ke ngaphezulu lokho engiyikho ingoba ngakhuluma naye ilonto abantu abahlulekayo. Uyazi mawumile kuNkulunkulu akangilinganisi umkhonza ukwenzela izinto ebezingacatshwa ngabantu, and then abantu bagcine bengazikholwa lezo zinto. Is the same thing njengoba simile kuyo uFlow, mina ngakhuluma naye uFlow angizange ngixoxele. So kusho ukuthi mangibona izinto zenzeka manje ngeke ngingampraise, in fact abantu ngiyabezwa bethu ngingampraise. Uqhubekekile ke wachaza ba yena wayemxelele uGogo Flow esakhula uba ufuna uba ngusomabhizinisi, wahleka uGogo Flow esithi wazini yena ngoba ngusomabhizinisi kodwa ke uthi wamcoacha. So ezinye izinto ke simbona ezizo ngoku kungenxa kaGogo Flow ngaphezulu lamze siubona pha eMzumbe those yellow houses uthi waziphupha eziphupha ke ngoku uGogo Flow sele engekho wasweleka, and futhi ngokweuphupha wawumkhulu ungaphezulu le kulo ukhoyo. Yabuza ke ilipresent ba hayibo uthetha ba ke ngoku kusaza kwanda kanye kusekuncinci uthi umncinci kakhulu lamze simbona pha eMzumbe. Utata uMosamseleku ke shem uconsistent kakhulu kwinto yodibana nokuthwala uba hayi yena akabandakanyeki apho, uyazisebenzela usebenzela kanzima. Nangona ke abantu bezawuthi Gogo Flow uthi asana Gogo Flow kaloku sana mna ndathetha naye and ke ngoku ndaphupha nophupha, so uzi-blessings zakhe ezi. And then ke ngoku xa kunothiwa mandoyika nothi uyoyika nothwala, ngoba lokho xa nothwala mhlawumbi into ifuna abantwana bakhe abasebenzele nzima uba nabo, and ke ngoku ngaba basashotayo ngoba iphupho lakhe yayingabantwana abayi-20. So sivile ke bethunani ba utata uMosamseleku into i-property business, transport and logistics as well as i-television lesimaze kakhulu ngayo. So ningamane ke nimane nidawutha uba hey lo tata uthatha phi imali, sayibona le TV show uthatha phi imali, unazo ezinye izinto ke azenzayo ezimzisela imali. Khanike nitsho ke nake ba nicinga ntoni ngale interview. Andikwazi uyifaka yonke bethunani ngenxa yento ezidibene ne-copyrights ntoni yabona, so ndikwazi nje unifakela le mbijana, but umntu onomdla ke yobona nezinye iziniphetho uzivela kakuhle angaya kwi-pages kaKhozi FM abukele khona. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.